S&T Group. Thank you. Eskalacija nasilja nad prosvjednicima, provokativni vanjsko-politički potezi, najnoviji napadi na novinare i projekt potpune kontrole medija razlozi su za još jednu ozbiljnu raspravu o Srbiji u Europskom parlamentu. Uvrede koje je uputio zastupnicima ovog parlamenta predsjednik Vučić već godinama koristi protiv svojih neistomišljenika u samoj Srbiji. Ni susjedne zemlje nisu pošteđene od posljedica politika iz Beograda. U međuvremenu izostaju europske obveze i reforme, dok se godinama ponavljaju fraze o ozbiljnoj zabrinutosti komisije uz nastavak politike popuštanja Vučićevom Beogradu. Paradoksalno je provoditi 19 generacija sankcija ruskom režimu, a šutjeti o državi kandidatkinji za članstvo, čiji šef javno odbija uvođenje istih agresorskom režimu. Ukratko, Brisel ne smije Vučiću nuditi mrkve da bi on isporučivao batine svojim građanima. Poštovana povjerenice, nadam se da vaša izjava od jučer signalizira početak jedne kredibilnije politike prema Beogradu od strane komisije. Europski parlament, institucija koja najaktivnije podržava nastavak politike proširenja, ali najglasnije kritizira nedemokratska postupanja u Srbiji, dat ću vam na tom putu punu podršku. Hvala.